Napadasan ni Kabsat Severina sa napudno na ganti may patangatang ita dito'y manang biyanang drama dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay da Gretchen Abon dita Hong Kong kan amin nga Abon family dita Concepcion Solano, Damara Sidoro, Lilibeth Contillo kan Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastoy mantikuna ni Kabsat Severina. Dear manang biyanang, at daw litag ko pensyonado. Inlaklakay ti ulitag ko ti kinababairo na. At da itsura ni angkel ko nga oray lumakayan. Kan syempre at da kwarta na isong adulat ta dagiti gusto kan kwa na. Rugyak man nga rood ti agsalaysay. Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth, mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Severina, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ni ante, uncle. Ay, di ka gararamin, Severina. Apay nga da ka ditoy alugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito a lugar, uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, uncle. Tagtagaray, Severina. At iti isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatam? No anya tinakitam. Para kin kalaang nalawag. One, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day di, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Kaya siyempre mang chiksak, bakit pa'y? Tayo mo't kalaslasbangan nan Hangam kasanong ngayon maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, Severina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyar yung, Uncle. Ikuyog daktumang mga ram. Agtsapiro na. Ay, kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidam Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami ijabus ko. Parigatan na kada taon. Baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng samad. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw ka na Elizabeth. Itay ka pa'y lapalpaliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti Sarmeng. Apay, narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, mat. Grabe ka, mat. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagitim bagakken Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin do ti buok ka
Kat, papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon ka ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo, tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon ka o binay. Ag sinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si manutak mo nagdagang ti rumwar. Na, di naksamit kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, taamangan no sinurot nak ni antay, mapanta. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Ang balon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Sige, Uncle. Mabitlaan nga rin natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyar, ter aramidon yaw Manong. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakitkita wan. Ay, apay amasapol nga ilumungam ngay ni manang binay. Basta, di kan agdamag ka ba guys. Severina, darsam Unang ka, lumayag. Nala, mapantay nga rodan. Adayo alugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am-am mo tayo. Isidro, mahal. Kaya't kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami numadamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo nakadi nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka nakan. Ayos ka numatlat akin ko ana. Labnak ka nulatta. Sigurado at ipensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di na. Tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro. Kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa iti kwartana. Kat, imbagaan mo saan amadlaw ni anting ada pangpangtudan nyo iti kwartayaw? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka nakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan nakto. Saan? Apay ko mga aramidok ti kastakot ay ayaten ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo ha? Wayne, basta'y karay madinak to isuksukat iti oreasinaw ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, Wayne, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itod mo. Tangim mi namot amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay my love. Amin akid daw mau, ipaay kaw. Ang yaman nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro.
Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastamlat ta akanayo nain. Agida, mangan, agbuya lati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat mo ti kastuyan angam ti nakagbulbulakbul nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planong ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa yung agtrabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalala iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon nak nga ikan. Kano dumawat akiti kwarta kan kwa na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang nanang. Kanadanadlaw ko ka ni uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na, kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now, adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti maday. Nalaala, sapay kumangaraw, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam? Ni Uncle mo, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay, adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibining, Uncle. Apay ni antay. Adda silid na. Di nakamudlay ka niti kwarta na dyan. Taamumad ka daim-imot na. Sana ngagdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tilalawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin nakmangalay si kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti malikliksab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklunan na kon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman langan? Wanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate nga rin. Angam sikapal at isagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, si Berina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagitilad na trabaho na ayat na kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang ng Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumangay kan na ka. Apay, adaya impadulin mo kan kwa na. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Isa masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining dito
Adda ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya, nakaamwam. Ay, di ka agararamid iti sarita, sika, si Birina. Agpaiso nga ro di pagpakak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya, Binilin na kadyak kano ipagbaga iti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di umot siguro ibaga. Kat tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam, si Birina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw, kanunungam, pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta. Ikan nanto pa'y ti kwarta ti saan nakapkapin ano. Siyak tula kita kaan na kanan ti saan. Ay isa na mabali na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni si Birina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mo't na dya babaeng. Apay, anyating bagbagan akin kaya. Patpatsimot na dya. Awan ka day, ulbod na dya nga anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Siyempre, nadidigraak. Iso nga ro da kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag iti kamalem manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilitan nak amangibagaken ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay saan bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulan ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Ken panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramidam. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amagad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpait si Birina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan nubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na inted mo, Isidro. Ay pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak ta blackmail nakmat. No jak kano ikan iti kwarta, ipulong na ta iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, demonikan. Imposible ang maiturid na tagipulong day jay. Mabuteng matlaan. Wan mat kadi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rungod ako nakapamutbuteng na laang dayjay. Rupat kwartamot gayam dayjay abapai. Apay nga imutan dakmatan Uncle. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na kuma. Intud yu amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kong tupay ka ni ante. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan bain. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day ante.
ubing kun napintas. Napintas dito'y ladawan ng napimpintas manon iti personal. Dagiti awanan bain. Relax langan te. Tay kariyo di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyaw. Wine, di ka madanagan. Tadya akong ulitin na nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan te. Kuyugan kayon tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Agpasuko na kun itikabsat ko. Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti bain. Piling, apay ang daka dito. Si Kama ta babae. Piling. Piling, agawitan. Di ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbeng katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maiturda gipulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da Binijok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidon ni Antim abinay nga anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidon ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isa lading itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Bareng agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Tsakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanta iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalod ang di pagdaw-dawatan iti kortam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa'y lang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kasta ya. Kas jay ti rumbang kadagiti kabita kaskan kwa na. Igas iti kagimungan dagita aklase ti pabae. Ha! Day tagaya mababae, ti pang ibusam mi ti oras mauruday. Ha? Sino day tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Kinabalan nak nga tumba. Boses kan langak lang, ti bakit? Yung tipig sakit ubing pay! Luguban ka man lang, tulungan ak, Rudy! Di mo tulungan da ito'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabalam da ita. Awan bahal ko iti asawa ti ex-kota na lukmag kandak kala babae nga oray bakatan. Jack ni namnamang at dagayang asawa ti nakirelasyon na. Agbabawi akman ngam nalpasan ti amin. Kat gapo iti kasdyan na pasamak makunak anakarmaak, gapo iti naramid ko iti kalabas. Alakastan, tigayem mo, Severina. Alagagayem, di tanti nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello
Hello kagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo manen nga buyak ka nagdengag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manen nga episode iti drama Aman ng Biyanang. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Rolly Viernes, Christine de Ocampo kan dagiti pamilya na di Talukban, Abulog Cagayan Valley, kan Cristel Butad. Manipod man nga rod kanikab sa Trico saan napod na naganti may patangatang ita drama kastuiti ko nana. Dear manang biyanang, adaw gali ka sana mangibagay iti asawa kadagiti anyaman naganwat ko iti biyag. Ta para kanyak saan na masapul nga ipakaamok amin na plano kan kuana, ta syakkat nga rod ti padre di pamilya. Kan mangmanggad para iti pagbiag ti pamilya. Banag apangapapaan ti asawa kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangan yun, di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay yu ti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samad. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatang. Alam nanang, gatangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan nyo palaan. Saan yun? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen gatangan mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no, mati kwarta na. Jak amo, ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Wain, ta umay ko alaan nun, tay ginatang mi awasing machine niya, umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Di apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may ni di kalmaan. Anya? Ni, jak amo day tatang. Kasta aya, anya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga roden no ginatang yung gayam ajak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico? Inlakom gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay bagakan kan. Ala, sana balay tanaamuamaon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Ambot kakaiso na nagbalbaliw ako. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mo nga aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan laeng, agas ti boring. Di nakla maawatan nun ayami na. Ay, jakamukan ka. Addan do aputot mo, ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidan mo't lata dagiti jak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Oo, naikat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't
Saan kamot ngay suksukat? Ay, boy. Amang medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala ang ngaw-ngaw tunggal andak ni ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki ka ba? Una yun day tanga asawak. Diyan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbaga oras pa manang mina. Mata kamin. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may arami din ti kabinet ti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Rimor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang itisidaan nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kung hamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Ket awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya, diyak ka mo dayta Ape di mamungay kaasawan na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ammo dayta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamuak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabos kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan nak nga asawam. Saan akas ta? Ngamkas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka lang na itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin nyo nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti ko makayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inga kidyaggaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka.
Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramiden wenno ganwat nila kay mo, ket di na ibagbagaken ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong, adi naman la iyuman nga umunaken ka. Ay, awampay na puuta kakastangay na ramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirumbang nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos, mare. Iti pay la sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama surusurunak. Ay ayak pay katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pay kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No husto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa kiti asawa. Ta ultimo ipapan na iti karo, bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asal agpakada no simang puteng. No nalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo nuangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang dayjay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta aya anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na gitubay. Nasayat nga rodan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Insardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? No kasta, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamad na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day diyang anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro di naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Bala, bayam takasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapula maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag, noom-nowan no saan ti aramidan da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo ka ni tatang nanang saan kanyak.
Sa bali ak, iso didak kontraan, iti kayat kong aramidon. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamat-madlaw kaw. Awan? Apay, nasakit tinakam mau, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang kaw. Nuang kumot na jay Adaya kwarta manaigatang iti da jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, amo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tendulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang, sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit a sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kanakwada. San man na tila ipulpulong mo kanakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti maipapankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamit ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalintagam. Hinaldaw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laeng. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andiat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karuba ti aramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw ka mo't awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mare. Minaan niya pare. Ha? Anya flight nga ibagbagam mo't maray? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa'y ngarod maray. Agawid akong. Anya matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apay adi mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Ag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyak kamaw. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo'y pakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanya, Kriko. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagitianak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga Kat, nasaya atlat na ari ko. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagapgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apay di mo impakam mo ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit wan taasawa na kit nga road mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga ibagbagam. Saan tamot ang nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ang maamuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingitak, ngam na pukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay nga hiyakas tamot ng ti ibagbagam. Bakit? Saan ka diyakas ta, Di mo plano tayo day ti agkasar?
Nabayagan a plano day ka. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam-idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya, Nagsakit. Narigata na ka nga klon, itigasat ko iti asawak, tauray kayat ko kumaasulnitan ti nagkurangaken kwa na, kayat ko ti bumawi, ngamanyan, tadyak man lanay ka ni tigundaway, tadamutan kasukat ko kan kwa na. Aklonak asyak ti nagkurang iti asawak, isadyak mapabasol no apa naramid natin ang panaw kanyak, banag pagbababawyak, ngamanyan tanaladaw matan ti amin. Ngam oray nagsina kami ni ti asawak, suportado ang matlata kadagiti anak ko kankwanak, kat ti pagyamanak, di na ipaidam ida kanyak, kat pasaray sarong karakida ijay balayda. Alakastan, tigayim mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose para ti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, Iti Tunggal Maysa. Manang Biyanan! Naragsakngal daw kada kayo amin, sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napudnanagan, ti may drama ita dito'y manang biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph Akasitong Sabado, dita ang Bukaw, Santiago City, from Josephine Sabado. Ni Ramilin Murao, dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dirma ng biyanang, adda karuba kapasaray apalak, no adda makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. No mabalin, jak kayat tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ano lakay? Adamutin katulong dabiring akaruba. kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga ron kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwartata ngam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwan. Ado man nga ibagbagamon. Kag pa'y sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kaya't akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa ta tap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaw tanay, malimanan. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan ti rikrik naan na. Kasla marigatan akong ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho, no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, aktawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo.
Wen, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga rod, makaamu kayo ng agsapol. Tanay, adaakat nga rod dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunain. Una nang, tapno adagluto iti kanin nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dyan anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Na, kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin agpaatibon ka ni Biring akaaruba. Ay, awan pa kibiyangan ni Bering iti dayta banag. Di mo man iramraman iti saritaan dayjay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw, tay nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan ako nga agdalos, aglabak nagluto. Kaya't kumutin taginan na. Aginan na kamutin nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak when no stay out. Stay in latan, tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamo na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatangay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gunay ko, tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay dayjay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kuana, ano? Mabainak met nga raod. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laim-imas pa'y tilutom ang isaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla ti lutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay dayjay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto ka iti na po, linayam anaimbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analay nga tanay. Kurang tingipom may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mo't nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min mo't tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la iti linay dayjay. Husto mo't ti kunak nana, ta inurasak mo't, tano agluto ak ijay balay ni, saan mo't akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madin sa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya?
Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog kadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di magmakaluto itinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusel pa itin napuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No, kastamot laang, sukatan yun. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali ata sa ano nadakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, makamu kayo. Napatag kayo kanyak, Nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ha? Ay, wala na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron na. Di mo nalaing ka nga aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayabanda tong galadapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok, ijay balay may balasang ka. Ha? Agpaisaw? Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam, di na magkabailan taglutaw. Urag luto lat aramidam ijay balay. Ay kawan day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan, ano kaya mo dyan itakit din tas sumurutak kada kayon nga agawid ijay balay yun nana. Ay kawan mala, agkuyog tangarudan nga agawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Ni, nasaya at adan ka duhak nana. Wan, si ti para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Ayun saan lamay sa duadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tanda pagpasweldo yung kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray dya anak ko. Iso tinangibaga ang mga la kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan kayat jay anak ko ngagtrabaho Ay oray mo dyan anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kano maswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod kasta mare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ichay. Iso pumigsaak. Oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Apay na asap ti pabasulam. Kasi kamo tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka?
Aglibak ka pa ila. Ay, sus. Apay dagijay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye am dita. Gagangay na. Agkab sa tupay katagapa. Dagitan ket saan nga agkab-kabagyan ti sa anayn. Ay, inkakitaan ta ang mga no agkinabilda. Natangsit ka gaya, ma. Atay ko! Ay, sus. Agapa na talaga. Ay, agpinungat dan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan napigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timba at anumon tay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga ma. Anay ko, agram ka na. Ay, anay ko. Ay, nahagtal na kayo man. Anya kayo matay. Gusto na ital kunak na. Di kang pinungot. Anay ka na. Di nakiraman na pungotan na. Tibok ka. Aglisi ka, tapno di ka may ramraman, nana. Di mat. Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti doa babaw na yun. Anay ko. Nakaramutan pa'y tirupak. Nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlaang na ita Agraraman ka kamay. Ni Janet na ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawon nyo. Agbati ak. Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka haa. Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Uray jay saglalakalaeng. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayak. Ay, umay ka kumalumukanon. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, enta darurayak. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa talugan na nang tawan pangkastayaw. No ngay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kidaw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agdal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumait, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabaket, iso akasursuron ko.
Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro naktumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang misaw. Lungba akto day dyan na dalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mo't lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat taa. Ha! Makagatang akto itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan yo baraw. Wala na. Sukatan mi man iti idakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na di nata, automatic na di, kan napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kaya't mau. Ay, mabalin mo tana na. Ang down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka numot a hulugan jay lugan ni Siryakaw. Mabalin ahulugan. Kahit anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kuna nga ron jay anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Saan na bali at ahulugan mo't? Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Saanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan data, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair ijay Nay, apag-isaw, ni Rooney ti umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga minaglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni mabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawirin na kami na trabahador. Anya? May kat kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Ania! Nagawid nga ro anak ko kat nabayagan na standby diti Pilipinas. Sana na nagsubli ija abroad, isa nagsapula nga niti trabaho na iti lugar mi. Aging ga nang asawan, katitadan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklatan ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.